Uhaye ikaze kuri AZ Kigali Update mu rugo rw'imikino by'umwihariko football y'i Burayi. None rero tugiye kuganira kuri Chelsea, tugiye guha umwanya Chelsea twibaze ukuntu igiye gutwara igikombe, igitware mbere ya Arsenal, itwara igikombe Manchester City iri kugwirirana mu myanya ya gatanu ku rutonde. Chelsea yakoze ibishoboka byose n'imbaraga zose zishoboka, ibyashobokaga byose yabikoze kugira ngo itsinde umukino, ibone amanota 3 bishyire ku mwanya wa kabiri inyuma y'amanota 2 kuri Liverpool. Nubwo Liverpool ifite ikirarane, ariko murabizi muri Premier League ikirarane bakibara uko bagitsinze, burya imikino bara niyo watsinze amanota ubara nayo ufite. Chelsea rero biri ku mwanya wa kabiri inyuma ya Liverpool amanota 38, Liverpool n'amanota 36, nubwo ifite umwenda cyangwa se igifite ikirarane cy'umukino wa Everton cyangwa se Merseyside Derby itari yakina kubera ibibazo byabaye kuri journée ya 14 ntibashe gukina uwo mukino kubera ikibazo cy'umuyaga mwinshi wari wabaye ku kibuga cya Everton, bigatuma umukino utabera igihe, ariko uzaba nubwo tutakizeza Liverpool ko umukino izawutsinda. Chelsea rero ikomeje kuvuga yuko itari kurwanira igikombe, ni iya kabiri, ntabwo iri kurwanira igikombe. Ibi bintu biterwa n'iki? Ni umutoza wabishyize mu bakinnyi, ababwira yuko batagomba kwishyiraho pressure yo kurwanira igikombe, ahubwo bagomba kurwana gutsinda umukino ku wundi. Ibyo rero iyo urebye neza ukareba squad Chelsea ifite, wibaza impamvu itari kurwanira igikombe, bikakuyobera, wibaza niba ari tactique, ari mind game z'umutoza Enzo Maresca. Ariko ni umutoza waje mu ikipe ya Chelsea akora ibishoboka byose, afata ikipe ayigabanyamo hafi amakipe 3. Nk'uko murabizi Chelsea niyo ikipe yaguze abakinnyi benshi muri Chelsea mu Bwongereza by'umwihariko, ndetse no ku mugabane w'Uburayi wose. Ishobora kuba iri mu makipe afite squad nini kuko bafite abakinnyi bagera muri 50, nubwo yenda babatije, abandi bakiri abana bato bari mu tudemi, abandi baracyari mu makipe babaguriyemo, ntabwo bari babasha kuza mu ikipe ya mbere. Ariko nibura squad y'ikipe ya mbere ifite abakinnyi bagera kuri 25 kandi bose beza bashobora kujya mu kibuga bagacalenjinga. Iyo rero ishobora kuba impamvu nk'uko Guardiola yanabigarutseho avuga ko ikibazo afite ari squad, adafite squad nk'iya Chelsea. Chelsea ifite squad ishobora guhangana kugeza ku mukino wa nyuma muri Premier League. Ngiye ngubu nshatse nanavuga ko ari wo mu title contender cyangwa se ari wo mu challenger kuri Premier League kurusha ndetse na Arsenal na Manchester City. Chelsea rero muri ya system ya isanzwe ya 4-2-3-1 yari iyobowe na Jackson imbere kuri attaque, muri defense harimo Colwill ndetse na Tosin Adarabioyo utari usanzwe ukunda kubanzamo, ariko kuri no match wakinnye neza cyane kuri nimero 3 Kukureya watsinze n'igitego cya mbere. Kuri nimero 2 hariho Malo Gisto. Muri defense duo nziza cyane muri Premier League kugeza ubu ngubu iyobowe na Caicedo. Caicedo umukinnyi w'imbaraga nyinshi cyane ukora akazi kose muri iriya mediane, wakiyongeraho rero n'umutekinisiye nka Enzo Fernandez uri muri form ze z'ubuzima bwe bwose. Kuva kuri match muri mikino 7 mu mikino 7 iheruka, buri mukino wose yagiye atangamo assist, watatanzemo assist akabona igitego. Ari muri form z'ubuzima bwe kuva muri World Cup, nibwo bwa mbere Enzo Fernandez yongeye kuba muri form nk'izo afite uyu munsi. Abantu benshi rero ntabwo bari gutinda gutebya bavuga yuko kuva yatandukana n'umugore wiwe aribwo abashije gukina umukino mwiza. Abandi bakavuga ati iyo abakinnyi ba Chelsea bose bari batandukanye n'abagore babo wenda bakitwara neza. Enzo Fernandez uri mu buzima bwe, muri form ze z'ubuzima bwe, wishimiye kuba ari Stamford Bridge kurusha undi mukinnyi uwo ari we wese. Ukongeraho na Cole Palmer, Maestro, Ballon d'Or. Umva uyu nguyu wazanatwara Ballon d'Or. Ukongeraho Sancho sinzi niba wamubwira ngo asubire Manchester yemere. Umva ari mu rungano, ari mu bakinnyi bumvikana, imyaka n'imwe, ubushobozi ku rwego rungana. Ukongeraho na Nuri Madueke wari uri mu mwanya wa Pedro Neto. Murabizi ko yujuje amakarita y'imihondo 5 aba booked, cyangwa se urabizi ko umuntu yujuje amakarita y'umuhondo 5 muri Premier League aba suspended kuhanwa umukino umwe, adakina umukino. Ukongeraho Jackson abantu buri gihe bahora bakritika, ariko nagira ngo mbabwire ikintu kimwe kuri Jackson. Sinzi niba abantu bajya bareba match za Chelsea, iyo Jackson atari mu kibuga Chelsea ihita itakaza control mu buryo buri attack ikisanga yasubiye inyuma. Ati kubera iki? Jackson ni wa mukinnyi ufite work rate ku rwego rwo hejuru kurusha abandi ba strikers bose, kurusha abandi bataka bose Chelsea ifite. Nubwo ashobora kubona amahirwe akayarata, ariko atuma abadefanseri
b'umuntu Chelsea ihanganye nabo batabasha guhumeka, ababuza umwuka kubera gukora cyane, imbaraga nyinshi aba afite kuri uriya murongo w'imbere, kubera muri kariya kabogisi k'imbere afite imbaraga Christopher Nkunku adashobora kugira kabone n'ubwo yakora ibingana gute. Ari nayo mpamvu abatoza bose baze muri Chelsea mu gihe cya Jackson, nta mutoza ushobora kumushyira hanze mu buryo bwose bushoboka, keretse utazi icyo ushaka. Ashobora kurata igitego n'urugero, ashobora kurata amahirwe nka tapini yarase ya santere nziza yari itanzwe na Cole Palmer akayirata, ariko ashobora gutsinda n'igitego mu buryo mutatekerezaga. Niba mwabonye passe Enzo Fernandez yamuhaye, Pinocchio yamwimye uruhande, yamwimye premier poto, amwima premier poto n'umuzamu aragenda afunga poto amuhereza deuxième poto, ariko Jackson arareba ati nintera deuxième poto uko byagenda kose umuzamu arahita afata baro cyangwa se Ethan Pinocchio umupira ugarure, ariko yahise amukubita muri premier poto umuzamu yari yanafunze, igitego kiba kigiyemo. Abantu bose bavuga ati Jackson atsinda ibitego bidashoboka, ahubwo ibitego bishoboka bisa nkaho binoroshye, akaba ari byo arata. Ati kubera iki? Jackson ni umwataka mwiza, ndetse akaba n'umukinnyi mwiza kandi ugaragara cyane muri link up ni ngo azi gukinana n'abandi bagenzi be. Ni wa muntu uha baro ukaba ubizi neza ko atari guhitakaza mu buryo bworoshye. Hari abandi ba strikers uhereza baro ukaba ubizi neza ko nikitaba igitego baro barayimwambura. Jackson ni umwataka ufite jare nk'iya ba Luis Suarez, usibye ko Luis Suarez yari afite izindi karite zo kuba yatsinda ibitego cyane, ariko Luis Suarez ni wa mukinnyi wagarukaga inyuma muri mediane, agagaruka inyuma mu bawinga, ukisanga ari gukina kuri wingi, mu gihe yenda Messi ya dropinze yagiye gukina muri mediane, ugasanga Luis Suarez yagiye gukavaringa umwanya Messi yakaba yari gukina. Uwo niwe Jackson dufite muri Chelsea rero. Uwo niwe Jackson ushobora kudropinga akagaruka muri mediane, ugabona afashe baro ayivanye muri mediane arizamukanye ayigejeje muri boxi, akaba yatanga baro akayiharana n'Madueke, akaba yatanga baro akayihereza Sancho, akaba yakinana na Cole Palmer harya inyuma ya boxi. Jackson ni umukinnyi mwiza udateze no kuva muri iriya kipe ya Chelsea ngo hari n'undi mukinnyi wamusimbuza mu bahari muri squad ya Chelsea. Chelsea bagiye hanze bakazana abandi bataka bamurenzeho, sibyo ko atari na benshi cyane, wenda nka Victor Osimhen, sibyo ko Victor Osimhen gukina muri iriya kipe ya Chelsea byamugora, ndetse bashobora no kujya batsinda ibitego byinshi birenze ibyo Chelsea itsindwa. Hari abantu bavuga ngo Chelsea gutsindwa ibitego wenda ngo yatsinzwe nk'igitego batakabaye batsinda. Ndagira ngo mbabwire ko Bryan Mbeumo ni umukinnyi ukomeye kandi ufite imbaraga nyinshi. Igitego yagitsinze kubera imbaraga afite nyinshi, ndetse n'amahirwe kubera ko Tancredi William yamuteye akamuhusha, yakaba yenda yamukuyeho baro, ariko kubw'amahirwe make nyine clean sheet ya Sanchez ibiranze. Ikindi mbabwira ino kipe iyi ni ikipe ikomeye, kuko muri juru nishize yatsinze muri juru nishize yatsinze ibitego 4 ikipe ya Newcastle, mu gihe Newcastle yari ivuye kunganya na Liverpool Anfield ibitego 3-3. Brentford bahuye itsinda ibitego 4-2. Iyi ni ikipe mu mikino 5 iherutse Chelsea yari itarayitsinda na rimwe. Match iherutse banganyije 2-2. Urumva, uretse muri FA Cup yayitsinze 2-1, ariko muri Premier League imikino 5 Chelsea yaherukaga kuyitsinda ikizamuka mu cyiciro cya kabiri. Mu cyiciro cya kabiri ubwo hari hashize sezo 2, iyi sezo ya gatatu itarabasha kuyitsinda na rimwe. Ndagira ngo mbabwire ko iyi kipe kuri system yabo ya 3-5-2 ntago ari umuntu wari wese ubasha kuyitsinda uko yiboneye. Iyi ni ikipe iza yabariye amanota umva, iyo utayitsinze iragutsinda, kandi noneho kuyitsinda kwayo ntago ari ya kipe ushobora kugenda gutsinda ibitego 3 ku busa. Reka ntago bishoboka. Noneho uri Chelsea ntago bishoboka. Iyi ni ikipe ikomeye rero, mutagira ngo Chelsea yatsinze umupponent woroshye, ariko abantu bo muri Chelsea bo bakomeje kuvuga ko atari abataito contender. Ntago ari abataito nyine, ntago bari kurwanira igikombe, ariko izo ni mind game uko ntago ushobora kubura uwa kabiri ufite squad nk'iyo Chelsea ifite, umbwire ngo ntago uri kurwanira igikombe gute se? Nese ninde wundi waba uri kurwanira igikombe? Liverpool ikurusha amanota 2? Ntago bishoboka.
Ikindi rero cyavuye muri uno mukino ni uko Marc Cucurella yabaye booked kubera amakarita abiri y'umuhondo yabonye. Nubwo yatsinze igitego yari yitwaye neza, ariko yabonye amakarita abiri y'umuhondo. Rero ku mukino wa Everton ntabwo azagaruka, ntabwo azatsinda, ntabwo azaba hari kuri uno mukino. Ubwo ushobora kuba umwanya wo guha Renato Viega akigaragaza. Eder ni nawe uzahakina kuko ntabwo mbona Ben Chilwell bamuhaye umukino, ntabwo mbona Ben Chilwell yagiye gukina. Hano ndabona Renato Viega ari we uhabwa amahirwe yo gukina umukino wa Everton. Chelsea rero nikomeza gutya n'igikombe birashoboka ko yagitwara, kuko Liverpool nabonye ejo bundi nubwo yitwaye neza kuri uriya mukino kuko yakabaye yarawutakaje, ariko nabonye akaboko k'umutoza, umutoza udashaka kuva ku bintu, umutoza wemeraga agafayitinga kugeza ku munota wa nyuma. Yabonye ikarita y'umutuku ku munota wa 16 ari inyuma n'igitego kimwe, bagutsinze igitego barangije bagwa n'ikarita y'umutuku, urangije urarwana kugeza ku munota wa nyuma ubasha kubona inota. Ikipe yari yabashije kunganya na Arsenal, unganya nayo ufite n'ikarita y'umutuku, unayiturutse inyuma yari yagutsinze n'igitego. Liverpool rero ntabwo ari ikipe yoroshye muri ino sezo, nubwo bishoboka ko Chelsea ishobora kwicarenjinga, ariko nanone Liverpool kurekura bizagorana. Jackson rero ni watsindiye Chelsea igitego ku munota wa 43, ku munota wa 43 yari Cucurella igitego cy'umutwe. Santere yari itanzwe na assist ya Noni Madueke, santere nziza cyane yaratanze. Cucurella atsinda igitego cy'umutwe bitangaje ku ntareshya. Jackson rero ku gitego kigoranye kuri pass yarahawe na Enzo Fernandez abona igitego cya kabiri. Bryan Mbeumo umva kuri speed irenze n'imbaraga nyinshi cyane, avana umupira muri mediane kuri contre attack yikontoreye ku giti cye. Ku munota wa 90 abasha kubona igitego kimwe rukumbi ikipe ya Brentford yabonye. Umukino urangira ari ibitego 2-1. Chelsea itahana amanota 3 kuri Stamford Bridge, bishyira ikomeza gufata umwanya wa kabiri n'amanota 38, iri ku mwanya wa kabiri. Umwanya wa mbere Liverpool n'amanota 36. Ibi byose rero uyu mukino ukaba wabaye nyuma y'umukino wa derby wahuzaga ikipe ya Manchester City n'ikipe ya Manchester United. Umukino wari wabereye Etihad, umukino warangiye ari ibitego 2-1. Ikipe ya Manchester United iturutse inyuma Manchester City iyitsinda ibitego 2-1. Ibintu byashimishije abakunzi b'ikipe ya Manchester United ku rwego rw'uko baraye mu mihanda bari kuririmba. Igitego rero Josko Gvardiol yatsindiye Man City ku munota wa 36, Bruno Fernandes kuri penalty ku munota wa 88, Amadi Diallo umva kuri exploit individuelle z'umukinnyi w'umuhanga nka Amadi Diallo, umwana muto cyane udafite imbaraga nyinshi, udafite igihaha kirenze, abasha gutsinda igitego ku munota wa 90. Ikipe ya Manchester United itahana amanota 3, nubwo wenda ku rutonde itabashije kuzamuka cyane, ariko ntako biri. Umurundi yataye miliyoni, ageze imbere atoragura igiceri cya 5, ageze imbere atoragura ikindi giceri cy'icumi, aravuga ati biriko biraza, gake gake nirwo rugendo. Manchester United rero ku mwanya wa 10, Manchester United ku munota wa 20 ku mwanya wa 16 iracyarwana no kureba ko nibura yazabona Europa League. Manchester City bikomeje kwanga ku mwanya actually Manchester City iri ku mwanya wa 5 n'amanota 27. Manchester United ako nanjye ndabeshya afana ba Manchester banyica none. Manchester United ntabwo iri ku mwanya wa 16, munyihanga mwombabarire rwose. Manchester United ntabwo iri ku mwanya wa 15, nari mbabeshya. Ku mwanya wa kangahe? 13, 12. Ako ni hafa, niyo atari ya 13 ni ya 12 n'amanota ya 22. Irimo irazamuka. Ubundi icyo usabwa no gukina umukino, no gutwara umukino ku wundi. Sibyo ko 13 na 16 subundi harimo difference yihe. Nta birenze. Nta manota ngahe, ni umukino umwe gusa. Ushobora gutsindwa umukino umwe ukisanga ku mwanya wa 17.
ariko iri kuzamuka ni gahoro gahoro, gutsinda umukino umwe ku wundi urazamuka ukajya kubona ukabona wenda ubonye nka Europa League cyangwa se nubwo wabona Conference League ntari gahoro gahoro. Umutoza rero Amorim nyuma yo gutsinda Man City ibitego 4-1 muri Champions League akiri muri Sporting, aragarutse atsinze Manchester City nanone ibitego 2-1. Ibi ngibi bikaba bihereza Manchester United icyizere cy'uko ishobora kuba yarahisemo neza. Manchester City rero umva ifite ibibazo birenze urugero, cyane cyane muri mediane yayo. Kubona Kevin De Bruyne na Gundogan muri mediane, Gundogan umukinisha nimero 6, umva ni ikibazo pe. Iyo uhuye n'ikipe ifite attaque ifite imbaraga nyinshi cyane, birangira usanze mediane ya Manchester City irushijwe imbaraga igatakaza, umva ikisanga iri muri defense iri kudefend, ugasanga yakoze highline. Nandi kubibwira abantu twarebanaga match, nabwira ati ya Manchester United yari ifite umukinnyi nka Enzo Fernandez wo muri Chelsea, yakaba yatsinze n'ibitego na 3 cyangwa 4. Ati Manchester City byageze mu minota 60 minota 70 isa nkaho yananiwe ku rwego rw'uko bisanze bakoze highline defense. Iyo highline defense rero iyo ufite umukinnyi wa Enzo Fernandez ushobora kuzamura baraka yirenza aba defenseur, ibitego wabirya ku rwego rw'uko udashobora no kubona n'igitego bitwaramo. Ariko kubw'amahirwe make, uretse umukinnyi nka Martinez, Kazadi niwe wenyine muri Manchester United nabonye ushobora kurenza baraba defenseur akaba yabasha kuyiha umwataka akaba yatsinda igitego, umwataka atabanje kujya muroje. Ariko Enzo Fernandez na Bruno Fernandes wakaba yabikora, nabonye ntago abikora neza. Bruno Fernandes ari no mu bantu batuma ikipe ya Manchester United itsindwa, arata amahirwe akarata ibitego, ukabona ari gukina ahantu hose azenguruka ikibuga. Ariko Manchester United ishimira Imana kuba ifite Martinez, ikagira umukinnyi nka Rasmus Hojlund, ikagira umukinnyi nka Amadi Diallo, n'abakinnyi beza ikipe ya Manchester United ifite. Ikindi nayo ngiye kuvuga, yenda ntabwo navuga ngo nta mahirwe, ariko kuba umukinnyi nka Mason Mount yavuye mu ikipe ya Manchester United hakiri kare, biri mu byatumye Manchester United ibona imbaraga muri mediane zavuye ku muhungu mutoya ufite imbaraga Kobbie Mainoo, akabasha guhereza esprit ikipe ya Manchester United, agafatanya na Ogarite muri mediane, bigahasha kuba uha umwanya umudendezo Enzo Fernandez wo kwegera imbere box. Bikaba ari nabyo byatumye ikipe ya Manchester United ibasha kwataka Manchester City ku rwego rw'uko yabashije kubona penalty ndetse ikabona n'igitego cya Amadi Diallo yatsinze kigahesha intsinzi ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Manchester City muri no minsi uretse kuba yenda bifite n'abakinnyi, ariko Pep Guardiola nawe hari ahantu ujye yivanga niba wafashe ikipe yawe ugasanga uyimye aba fullback ugasanga urugukira nk'aba fullback ufite, ukisanga umukinnyi nka Nunez uri kumusaba kujya kudefanda inyuma muri fullback, ubizi ko ari umumediateri, ibintu byo gutera tankere ntabyo azi. Ni hahandi nyine aragenda no guhubuka n'iki, ugasanga akoze penalty nk'iriya y'ubugoryi atakabaye akora, cyane ko umukinnyi nka Madrid already yari yamaze gutakaza umwanya wo gutera mu izamu. Ntabwo umukinnyi nka Nunez umufullback wa nyewe watojwe gukina kuri uriya mwanya, ntabwo ashobora gukora ikosa nka ririya ryo gutanga penalty nk'iriya. Ariko umuhungu nyine ntabwo ari umudefenseur, biriya bintu ntabwo abimenyereye, arisanga muri box adasanzwe ahagera, usanga yakoze ikosa nka ririya. Pep Guardiola rero kubera na pressure yo gushaka amanota, akoze line-up ya fake yiyime aba defenseur kandi agiye gukina derby, usanga nyine ikipe ikoze amakosa nk'ariya. Usanga umukinnyi nka Gundogan umukizemo hariya kandi ufite Mateo Kovacic ni muzima yamaze gukira, nibura basi ushobora kubakinisha ari batatu, ugashyiramo Mateo Kovacic, Gundogan, ugashyiramo na De Bruyne, wenda nibura aho ngaho byaba bifite uruvugira. Ariko nyine ni ibibazo. Pep Guardiola afite pressure yo gushaka amanota 3, bishobora no kuzatuma atakaza n'indi mikino myinshi, kuko uko utakaza imikino niko abakinnyi bawe bagenda batakaza confiance. Kandi buriya mu kibuga ikintu cyitwa confiance ni ikintu gikomeye cyane. Iyo udafite confiance gutakaza imikino birakorohera, kabone nubwo abakinnyi baba bakomeye, ariko confidence iyo zabuze mu ikipe ibintu byose biba byapfuye. Icyo twakifuriza Manchester City rero ni ugukomeza mu nzira irimo, nishaka ireke n'andi makipe nayo akoremo bizadufasha.
turi kumwe rero naho ubutaha tuzongere duhure ku yindi mikino, duhure no mu bindi biganiro. Icyo tugusaba no gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ubusesenguzi nk'ubu, ibiganiro nk'ibi ngibi byo mu mupira, ko bizadufasha haba ari njyewe namwe gutera imbere n'imyumvire yacu ikomeze kuzamuka.